आकाशवाणी इम्फाल R.K.Gorani na pau pajari ahan bada maroiba pau Manipur dangarang fawda COVID vaccine dose lakh 10,000 hena kaukre hauzik active case 930 leiri Kendra ke Shiksha amasung mapalthau Rajya Mantri Dr. R.K.Gorani na All India Radio Imphal gi hauzik oiriba phibam yengsinkhre amasung Pradhan Mantri na ngasi Uttar Pradesh da pangthokpa Rashtra Raksha Samarpan Parva tharomda ngakselgi tongan ba thorang ke hudokani Laibag asda COVID ki vaccine dose koti sa me hena kaptuna anoba itihas semle khongjang ase hena mai pahana bagida makkana hone beriba doctor nurse frontline workers amasung vaccine kapthoklaba mioi khuding makpo akashbani nei kai khumna ba uchari aikhoina pandamasi yobang ngamlabasu COVID-19 lanthenga se loidribana miyamna laisit asde komthokpa tawbiganu athuba matamda vaccine kapthokpiu atopa mioi vaccine kapatu mateng pangbiu Harau kumai ki matamasta asamani mari ngangna chatpina ba haijari COVID vaccine kapthokpiu face mask upiu phutaruki social distancing thambiu mai mit amadi khosa sengna hamdokpiu COVID-19 amari lena i pausing damak national helpline number sing 01123978046 amasung 1075 ta aduga rising helpline number na 038524116668 amasung 18003453 phone tawbiu haujik mapungoiba pau Manipur dangarang phawda COVID vaccine dose lakh 10,000 kaukre masigi manung ahanba dose oina lakh 12,63 amasung anusuba dose oina lakh 9,9,730 kaukre Haujik phawda Imphal West ko ina dose lakh 5,53 amasung Imphal East kina lakh 3,63 kaukre Manipur da haujik COVID ki active case 930 leiri apun positive case lakh 1,10,000 satret ki manung da lakh 1,10,000 naba fakhre naba phabgi sangna sadama pudrate 10.83 ni haujik phawda mioi 1,853 laisidai laikhidre Kendra ke Shiksha amasung mapalthong ki Rajya Mantri Dr. R.K.Gorani na All India Radio Imphal hauzik oiriba phibam yengsinkhre Numit humni khongchat Imphal leiriba mantri na ngarang All India Radio Imphal laktuna station asi hauzik oiriba phibam gi matang da station asi gi makok thongba officer sing unadana wari sanakhi unaba aduda mantri na station gi phibam hena phagat hana ba amasung matam ga chunaraba technology sijinaduna hena phagat hana hona badam hangna pangba ba mateng pangan habi thajaba pikhi Haujik station asna mayuk nariba khudongsa da basing adu ai basira orin pesilang ba mantri na khanghalamki Rajya Sabha ki MP Maharashtra semba sana jaubun hangang temalung jila ki tharon ke bengsin khibagaloina na miyagi mitin amada saruk yakhi tharomadu da wangang bada MP na hai asigumba ningsing ninga oire mafam asda lakpasida make pungning da nungai ba amadi chauthok jaba poi Maharashtra semba sana jaubuna ipa ipugi oiraba ningsing khupam asda lai kotuna ikai khumna ba utkhi mahangna aithasi oiraba tharon ke basunga sino thambagi damak tharon gi khunja singbuju thagat pa phungdokhi MP na pham asida multi conventional hall ama sagan habi thajaba su thamki ke bashi lamkoi basingi pungning chingchen ma oinena hena semga sagat pigi thabak su pakhet kani haina phongdokhi Laibak sin ma thongboda COVID vaccination ma pung phana kafang ba pandam da haukhiba har ghar dasak Manipur da sumai pangna paikhatli Raija aski oina senapte jila da su tika thabi campaign asi khumang yang na changsilli jila aski medical vibhag na jila aski manu hanjine lairiba mi pung khudimak COVID vaccine kapthon ba tharang kya paikhatli jila asigi district immunization officer Dr. Ngauniba Peter na hai senapati jila gi oina har ghar dasak thas ki tare tagi hauki hauju phawdi jumthong lising aniga satru mudra mat hena konchin bangamle campaign asi loisilak matam da jila asigi jumthong khudima COVID vaccine kapthu bangamgan habi thajaba mangna phongdokhi Dr. Ngauniba na hai Houzik Government of India na Har Ghar Dastak campaign haidana chathari November gi tang 13 phoba asi campaign chi chathagani
house to house visit vaccination team na lakani kaptaba mayambu doorstep da covid vaccination si phangnanabi ga khoi facility si pigani sanapati da kun 150 hena lay kun mayam si akhoi warabasu laplabasu yaunanaba kan honari aduna vaccination team lakpa matamda praja singna akiba karimta laitana apanba karimta laitana covid vaccination si kapyo haibasi mayam gi mamangda ai appeal tawjari Laibag asta hujuk phawbuda covid vaccine dose koti samga 15 lakh kontret ising kulhumdoi satrung mathoi kaupkhre masigi manungda anba dose ta koti humdra taruk lakh 38 lising 15 samapan humpu taruk amasung anisuba dose oina koti 38 lakh 9 lising 3 ka chatret kunmanga kaupkhre tabiriba pawasi akasbani Imphal dagini प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ngasi उत्तर प्रदेश के झांसी दा पांगथोकपा राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व थरोमदा ngang gi lamgi tongan tongan thorang ke hudokani ngasi asi Rani Lakshmi Bagi mapung numit chuni numit humni chatharakpa समर्पण पर्व asi ngangsel मंत्री राजनाथ सिंह ना आजादी का अमृत महोत्सव का मई लेनेना हौकिबा सगोल से निमित्ता हौदोखिबनी थरोमदगा मई लेनेना प्रधानमंत्री ना झांसी दा लुपा कोटी सामरी रोमसंग पाखेट कदबा उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर साना बजत्रा होनगनी भारत डायनामिक लिमिटेड पाखेट कदोरिबा प्रोजेक्ट असिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिंग साबदा संगबा मसांग मथुम सिंग कॉरिडोर असिदा सेमगतकनी प्रधानमंत्री ने एनसीसी एलुमनाई एसोसिएशन जो हौदोकनी महांगना झांसी की गराउ थादा मेगावाट चतुर की अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क अमस संगागनी प्रधानमंत्री ना महोबा जिला दा चतुर चाखो थोरांगी प्रोजेक्ट कयामरम अमसु संगागनी कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी की खुथांगदा पंजाब नेशनल बैंक ना लुपा लाख 13 रोंगी मेडिकल के पोलम सिंह तमेंगलों डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को सिन्नखरे खुसु खुलाई सिंह अदुगी मनुंगदा अल्ट्रासाउंड अमसुंग ईसीजी मशीन सिंह बयाउरी थरोमदा वा ngangbada एसयो तमेंगलो रोहित आनंद हाई तमेंगलो हॉस्पिटल दा अनालय खुदोंग साबा क्या वाटपना इम्फाल दा लेबा हॉस्पिटल सिंहदा रिफर तौगी चनेबी एमएलए रिबसी होंदोक हंदुना इम्फाल यौदना हॉस्पिटल अस अदुमक यंगहन बाहाइबसी महाकी मंगलानी Imphal ngasi phongwa pause singmaro pausing dam hauji Wahengbam Rajesh leire Rajesh Thagachari Gorani Imphal ngasi phongwa pause singi ahanba lamai da phongnari bamaru pausing di Imphal gi Zen Manipur Dance Academy da pangthokpa Manipur State Award for Literature Rajapal La Ganeshana yentokiba Thoramdu saruk yakiba Mukhyamantri na Churachandpur Ambush NIA da sinanaba thorang tori haiba wafam Manipur COVID की अनोवा केस हुंफु मातोई थेंगकी हाइबा लालौलु पीएलए की मथक्ता अरानबा प्रोपेगेंडा के संतोकली हाइबा लुप असिगी वारोल न सिंगबनी मिजोराम द स्कूल हांगलुबदिगी ओजा महिरोई चामा 19 पॉजिटिव ओइरे मिरेप सिंह बोर्ड खोंबा संगलक्तनबा बैनर थेतुना अथिंगबा पीबा याउनरे हाइबसिना सनालाइबा की अहानबा अमसुंग अनिसुबा हेडलाइन तोरी हाई कोर्ट की ऑर्डर आर्चर लिली द चयोल मरी की मनुंगदा पुलिस इंस्पेक्टर की अपॉइंटमेंट पीगदबनी हाइबसना हुएलन पाउगी अहानबे हेडलाइन तोरी JCILPS na inner line permit yaugdaba non local humfunitoi pharba matung police sinakre haba paw sangai express edition animiki ahanbe headline tawri pawasi atei paw se chingdesu ningthina phongba thinare sweep campaign hena mapangal kangkhanaba raija ki chief electoral officer ki wafam Imphal Free Press ki anisub headline tawri pawasi atei paw se chingdesu phongba thinare Manipur da industrial estate ani honey cluster ani linkhatpinaba ministry da taksangkre haiba मंत्री थोंगाम बिसोजी की वाफम इसेल एक्सप्रेस की अनिचुब हेडलाइन तोरी याइटीबी लोकोन की खाव यारब लौफम पुलिस न ngakलागा डोजर जेसीबी ना तखाइख्रे हाइबसना इलेबा की अनिचुब हेडलाइन तोरी बीजेपी सरकार लागलमद्रबदी भारत सरकार न पाइखलिबा स्कीम सिंगी कानबा प्रजाना फंगलमलोय हाइबा डॉक्टर R.K.Gorani की वाफम नारोगी थोंगतांगी अनिचुब हेडलाइन तोरी आइन थिंग्रब लालोलो पीएलएबू टेररिस्टनी हाइन लाउथोकपदा यानिंगदबा फोंगदोरपगी वापम पीपल्स क्रॉनिकल की अनिसुब हेडलाइन तोरी इम्फाल ngasi phongba pausesing da phongnariba atei pausingdi Imphal West Jilla da CRPC की धारा 494 की अथिंगबा थमख्रे हाइबा ग्रेनेड पोखाई क्रे हाइबा मोरे दा डेंगी केस हेंगलगली प्राइवेट लिमिटेड अमगी चेयरमैन ना लुपा कोटी अहुम हेनबगी सेंपम पूरगा मांगख्रे हाइबा नुपी दे सथबा क्राइम गा मरी लेना नुपा अमा सही 13 की फादो पीख्रे हाइबना सिंगबसिंग असली गोरानी थागचरी राजेश लोइसिलकपदा कोविड-19 निंगाथोकनबा वैक्सीन कापथोकपा फेस मास्क उपा फुतरुक लामना लेबा खुद सामदि माइ मित तरु तनाना थंबा हाइबा थोंगसिंग सिंगांगना चटपिनबा अमुखाने निंगसिंगजरी अरोइबदा मरोबे पाव अमुक हना मणिपुर दा ngarang फावदा कोविड वैक्सीन डोज लाख 19,000 हेना कापख्रे
केंद्र के शिक्षा अमसुंग मपालथरम राज्य मंत्री डॉक्टर R.K. रंजन ऑल इंडिया रेडियो इम्फाल के हौजिक ओइरिबे फिबम यंगसिनख्रे अमसुंग प्रधानमंत्री नंगसी उत्तर प्रदेश पांगथोकपा राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व थरमदा ngak sel gi tongan tongan ba thaurang kaya hogdokani pauloi jare।